Kipat ba nong Kershan jong ka Indian National Congress na ka 8 Mauhati constituency kilalhu pumbat a jing Kershan pura ya ukertong tang mariakut ka jingpet bnia ya kikot kisla jong ki kertong kabala long ha ka pratarik rempang arjar arpolai. Tang mariawai ka jingpet bnia la penlong ya ka jingkendu lang hamadan nongjri bat kipat ba kila shimbenta ha katai ka jingyalang lengkat bat ka risa ka duhoi kum kadak ban Kershan ban penjob dan burom ya uba Charles Marngar kertong jongki ban syajit kum unong thawan sya ka ying dorbar thawan ka jela. Kat kum uba Charles Marngar ubala kren hakmat kipat ba ban pan syuk-syuk ka jing Kershan ula ongru da ka jing it kila poi hakatai ka jingyalang watla syam layo ban yarab bai kali yaki henrei kila bersyam lang ban Kershan borba ya u. Piwanang ni kat kini kipat ba da ka jing it Sinaya lupa cakap dalam ayupi, bukretang lebam dalam tajam pi. Kadang-kadang kejengit, bahkan jenduk kejok yang sepak. Denam. Beliau beduk bermangi beduk, ngin penpau kadang kenti ke pemerintah. Depan babi, angkeran lekot. Bila ilat yang aman syakri kisau senam kum FDC, kalau persyang man syakri yang mau hati konsulsi, rekat bagi kesem. Raya pedeng jong kajing syakri kajong agung MTC ngaju ong berabor bangadon subun kajing klot kajing dunar ngadon kajing klot kajing dunar nama baka bor MTC kadet pelan ngapong ke jersey hamadan ngapersyang balsyur ikabor bonse ngaperki ikajar rey dom teng kebalai syurut nama baka bor kadet pelan Pai nyatiap mau turnam ubahe udon lagi kiti jok pi dainam. Itu turnam wapi ayang ke MDC udah turnam ubaret tempat biang yang awan syakri. Tibanya man ayu turnam ubahe awat charge. Jadi syukur. Pai babi dagajin soret nagar pat ipi. Dagajin soret nagar pat ipi. Ubat charge mangar ukwa awan syakri. Ladai bawa Charles ubit pisah ketawa ada di pipai pak joko konsorsi saus nem ngadon marway haka konsorsi dene pet pak mdon mano Arab ini nai swag election isang berpenbid ini pai pak injai nang ni daga berpensyai kibahi ngasem kilok kijor kijongi kinon sibon kibawan lagi sinong kijong pi kinuan manong kinom syukur pi Nomor bayar sepi usamla waktu usamla bohong dan trek pangan tengah selempet orang. Kemudian lagi baru kiwan dan keluar bateri hak yepi rentang kawin ngin hak manusia. Hak manusia ngin minang ne daga jinsos kam. Rentang ke Kongres kepala banwanta ia kecil kelak. Tidak kecil sore daga pat yepi lek segi yang disem dijok pi mentang. Melau senam nasmotu awalnya MTC ngalau tangkap turun ngajak melau senam lelai ndai tambah nginjok kambun kejinjak kejong baca semangar kamdai kejong kejinjak kejong baca semangar kadai kejinjak kejong lenangnya siying yatrai syukam wakya wadem su satang lai tiyo midon Yes lok igibah yang ngasem dijongi, ya keren yang kilok hijau dijongi, itu kiperlok ibadan senyuai ke parti, ong yaki bagian taino nama agak kesem jong keseng kongres, keseng kongres sama hati, dan job dan buram agak kesem, dengan kerpat ipi dia kejeng soret pai bak biji, kubelai sibone, ya kejeng bahang kejeng it ke bapiai yang baru sisina dampo pilawan ban sembilan lang yang Mentah nang ni pin selit pais ki yang kisem di jompi ngadwai bo play undang kat bapi akilen tiat ki jompi letsok sri yang kisem di jompi poisok ublay jom kajengin ublay jom kajengsok unriun sumar ya pi unyalam ya pi hadu ba pinda poisok kagi yang kisem di jompi